Kumnu paralog bara sa sisian pat ngap deng sngo bahaya phi syakani ke channel jonga khasi terka. Kani am ketika Sohmylleng mo kani nginda di am ka bun ngiyo bun benefit bha ngiyo ka vitamin C ki brio ki ba duna calcium katur ngiyo te nginda di uni am ki brio ki ba dan baslos nyuru katur ka ja no katu ka jing slos nyuru uni di Sohmylleng ngala ai lai tili Sohmylleng uni ude Jeera tan kendian ing kendian Pudina ba uni ude Mithai ma utugur te kani ngide ban grind haka grinder ka barit mo tu jong ha utu bahya unum grinder dapim ya lapor ban le kumni ban grind ru te tambaman kasngi am step hide ban ya bam uwe uni Sohmylleng man kasngi uni Sohmylleng am u tei bahate ya kamajungi nganga sotho yelade kibadan dandruff ru katur ka no tama fide ban ya pin de ban ya bambe continue bete at least shipanai te nga la ai saka nika dika rock salt mo I think kendian ban shu balance ya katuka jinggrain thelang ber ka ngan sa ai biang kani kadang reben pe kani te de ban the biang ta de the pade ngin sa grind biang ta de grind sa jar kumni pe kani ka fiber hai katu ka bami kani nalor nginda shubam pe kum tu pare ngiyo kani ka fiber ru long ka tei ka met mo te kani ngaladem te sa ai baru Pudina khandiat nalor Pudina ru pin fresh mo ya ka met nginda ya bam ka long best bha te ngathara philayo jingmento hi perlong please bun ba filai pe ya kani ka video sngo bha like subscribe but share